Tatoni shinge kwa garunchi na irioni imwe cia mathina maria atongoria ma ikundi kathumba cia antu akakuma Athiru Gaiti Egembe South matarerete ni kenda ikinyira gavana Kawaira Mwangaza makimuragia ririkane rutere ruru mariuga bamwe na ogumari na mathina mangi ntere ino kurene guntugu kumu na kwina yura nene. Dennis Mugendi na Nteto Tariria. Betitie ngwataniro thirikari-ini ya kaunti ya Meru ni atongiria ba ikundi bia ekoronteresia Athiru Gaiti Egembe South baria batirimene gutuma ntumwa kiri gavana Kawaira Mwangaza kubarikana mbere buru gutungatira sibitari ya Kiraone iria bakwathira ni atejaniriirwe gukuruji ni thina para ni ingi na ingi inyingi iria bagutariria kutokaria community ya Athiru itukuromba sibitari ira yetu Kiraone kwena maternity yambiririe 2013 na maternity unetielie itekinyete no antu ariko ko itukuromba no nto sibitari ira maternity u ikethire watelete Athiru Gaiti wandi onthe kuma sub location yake ndani bwetha sub location na kinya Athiru Gaiti location ko itukuromba ngavana buru no nto itwanete na ngwira kurita itukuromba atojulirie maternity ira we ibwagirwa maternity obwana kwe mwekoro nkuibwa na urere kana njirene akikaura kana metho ya yello kayokua kaitethwa mawa widia mawa ketha sibitari yetu ni ukurio mwekorua itethukira na ukitha gwi sasawa batu twina thina na sana nya ya mpara masukuru yetu na beto bate kombanya kuthoma no nto bwa mparera yekuo atutethia na musanda sukuru ana beto bakona bya kuria at least bakare ya lunch musukuru orobe yabo nginya bainyele karo itukumero yono rokerere nge bakieta sukuru bakanywa na bakaria peja banyiri na tuibure romba reu ikundi biao na biobiegie gwika mithithu na gutethania uria bakumba bariromba kuringwa njekia kimbesa kenda bomba igwita na mbere aja bagwetete kinya murungamiri wekuru Elizabeth Karambua Kairemia na atongeria bangi bate twesaindie lakathi twe mathina ya maingi muno tutona muntu tukinyithia ekuru bamwe baumite lakathi betete kwa gavana Kaita kara kathirire betete kuria ofisi ya Kawaira Mwangaza kenda ubo dia bakinyira Meru na barazi ofisi barana ko ito kuromba leadership weku ere wambiririe kurita ngwe ito kwenda kuona batu tukaria atongerie ba Athiru atongerie beto bakia involved ke mibango eku tote kwenda otumirerwa atongerie baumete itha wandie mawa kana baumete wandinge kotweka ibo bakwenda kumena ati Athiru area na tote kwenda kwambiriria manto ya tebui mapema ende itokuwa okethira kwe atongeri beyete ba ukasibo atongeri ba Athiru na bate gundi ne kekiria baute atongeri beto ba Athiru Gaiti wa Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni Kiraone wandi ni Athiru Gaiti Egembe South County ya Meru. Na unibo tukurekeria nteto cia beru tha imwe ni wega no ntwakona kanya na kurumira nteto cietu nteto cingino na cia kinya tha 3:30 bitagwa Christine Wanjeru munaneria wetu wa mathithio utukwo monde ni Purity Richard.